S4C's Youth Season, a week of programmes reflecting how we live our lives. A week where our voices can be heard. Beth sy'n bod, Bex? Pam bod nhw'n galw i Miss World? From short films to memorable performances. Chi ffansi mynd i wneud bach o acto, boys? Ond dwi'n mynd drama ffermrifeg draddodiadol. Dwi ma i helpu nhw ysgellau. Angredadwy. A week with a bit of this and a bit of that. O, am gael bod yn ifanc eto, boys. We'll be everywhere. Yn dilyn taith ysgolion hacio, fe fydd criw o bob cwr o Gymru yn ymuno â fi i drafod y pynciau sy'n eu poeni nhw. Ac i gloi'r wythnos trafodaeth fyw o Gaerfyrddin, cyfle i ni gyd glywed barn y bobl ifanc. It's our turn on S4C. Tro Ni.